Allô, maman? Non, e pa maman, non. Ah, so gen ti Priscille. Nda di kon sa lo ap monte pou pote pou pen nan mwen. So de di ta achete mwen. Ben ok, depuis que je n'ai pas acheté pour te coucher. Eh bien, ok, merci. Ben ok, pas de problème, chérie. D'accord. Plake m telefon manan. Li pa di la pa achete pou mwen. Ou pa konen ki do pote pou pe ala pou pa ka jwe aven. Fak pou el fe sa. Ou pa vle fe travay ou pa ka jwe aven. E si m fe tout travay mwen avan jwe aven. Ou fe tout travay avan de sa ou ka jwe aven pote ou. Ou bay ti pe sa travay pal pou l fe tou. Ye pa man se mwen kala kounya nou. Ge travay pa ou ti pe sa la ge travay pal. Ou pa kabal fe tout. Mba konen tou komon prinses nan gana nou. E ben ti pe sa lon prins liye li men. Bon ti plis m fe de amwe. Pare bak kase tet ou an kou gode la. So di m la, e kom konon toujou remèd yon ti te ferme yo. E pi remèd denisyon. Mwen bou yi pitik mwen. Ou kwa si se pat remèd amè ou kon dan la toujou? Oh, pa di sa? Ki l'hopital, tabal l'hopital? Vete, so di pou sa pitik mwen. Kote mwen manje ou mwen bay dokte manje. Men se pa dokte ou bay manje mwen. Se medikaman yo konon an fèl, yo ka te se maladi. Anje pitik mwen. Si tou pou pil komprime sa yap bay mwen pou yal vade ya. Ou pa mwen ki lem de poul, yap bon paket komprime ou ven yo win pou bwe 3 fois par jour. Kote mwen kapab. En tout ka, gran moun, yo pa fos wale l'hopital. Ki a si pou ta fonse mwen pitik mwen? Ndak jayi sou moun la? Kwa se lan sou moun nou, avan nou kon ti tet fe mal nou pot pil la yan li kay dokte. Mwen kite mwen la nan ti repè dan men mwen, e dikte men mi jen tou. Ala bel gen la yi sabi nan ki ne sa wele ti moun nan. Lot la tou kon fe travay la pou bien prop panan wè lot la bin nan kay la. Li de nan gen prop travay sou pot de goun fek. Se di se mwen tou la, se mwen komande ti moun bak bin komande yon ti. Mwen vin bodo plek pou ti pe sal tade. Ki sa ti pe sal fok? Mwen kodan ma pase te mwen pa pot la lupe espen loje pied pou gala ge mate. Ti pe sal ki so gen yon ti blisin? Mba gen yon ti blisin non. Ki so fe ti blisin? Mba fe ti blisin nan yon non. Vin bote mble pou sa ki yo ba fe lan yon? E pa vwe non, e jist de chita oui. Bon ki bedman manti la fe. Ti blisin di mou maki la ge la te nan ba pot la. E man fe respect nou avem dan de. E pi e fakse nou la nou.